هر وها دیسا گرتیه کی پشتی 32 سالان کو ji zindanê hat berdan li cemeya em ê jê bipirsin ev yekemîn pîrozbahiya çarê Nîsanê ku tevlîd ve yekem car tevlî pîrozbahiya Newrozê bû em dixwazin hesê te hîn bibin çi hes bi te ra çêbûn her bi rastî jî te li girtîgehê xeyal dikir tu rojekî tevlî van pîrozbahiya bibî yani bi rastî me xeyal dikir em wisa bêjin me dizanîbû ku ev tekoşîn dê rojekê derfetên azadiyê derfetê ku em bi gelê xwarin were gel hev û bi vê xeyalê jî me jiyan dikir ya ku di girtîgehê de em xwedî dikirin ya ku dilê me qewîm dihiştin ya ku hestê me xurt dihişt ya ku bedena me li ser piya dihişt jî ev xewn û xeyalên me bû ji ber vê yekê ez dikanim bêjim me ev xeyal dikir û ji vê xeyalê wê de tir me tiştê dijî xeyal dikir ku ez bawerim demeke Kurd em ê wê xeyalê jî pêk bînin ew xeyal jî bi rêbera apor de bi nava gel de em vê rojê bi hev re pîroz bikin lewra ev xeyaleke min pêk hat 32 sala di girtîgehê de di hevalên girtîrê me ev roj bi kêfxweşî me pîroz dikir bi kelecanî me pîroz dikir niha jî li vê qadê em pîroz dikin ez bi rastî wisa pir bi kelecanim kêfxweşim dilopeke tenê wisa bi çûçik weke xemgînî heye ew ji bilî wê ew jî xemgînî jî yek û vê dîmenî esas temam bike ew yeke ew jî hemû hevalên girtî hemû hevalên di girtîgehê de û rêberapo gel vê derê be wê şahkê dê ev dîmen ev tablo dê xweş bibe baş bibe û temam bibe nexwe îdî azadiya wî dema wê temam jî bûye dem derbas biye rastî dem derbas biye nabe ku ev ji bona me heman demê mijara rexnedayînê ye dibe ku heta niha dirêj nebûba dibe ku me destûr nedda ku nedaba ku heta niha vê kêliyê bihatba lê art êdî dema wê weke min got derbas biye û dibe ku demil dest art gel vê yekê dixwaze gel êdî rêberê xwe di nava xwe dixwaze êdî azadiya wî ya fîzîkî dixwaze îro em dizanin li vê derê belkî em bi hezaranin li vê qadê bi mîhricanê em pîrozbahiyê dikin lê em dizanin dilên netewekî dilê gelekî li vê qadê yên bi milyona gel li vê qadê milyona dil li vê qadê davêje ji diaspora bigire ji her çar parçeyên welat ji her çar parçeyên welat bigire heta Qafqasya heta metropolên Tirkiye yani kîjan Kurdên xwedî nasname û xwedî helwest be xwedî dawa azadiye be dilê wî niha li vê qadê lê dixe em lêdana dilê wan dilê xwe de hîs dikin ji bona vê yekê em ser navê wan gişa wisa kêfxweş û kelecarin sala bê hûn dixwazin konum pozisyona rêberê gelê Kurd çi be sala bê na sebra me tune heta ku saleke din em bisekine sebra vê gelî jî tune ku em saleke din bisekinin em dibêjin îdî sala bê ne hefta bê meha bê yani zêdetir nabe زدتر نابه گل کل و ولاتی آشتیه ورسه گل و ولاتی وکوی و براتی به ساسکرین سه دبه کو ایدی ریبرتی ده و پیواجوی به دست خواه بخوا خواه ریبه به اف کو ام دبیجن انتگراسیون دموکراتیک ام و دبیجن ام و دخوازن ام جبونا و خبات دکن لبله یک و خبات بکه میماره و میمار و نابه کو دگرتی گیده به به میمار سازی یک آوا نابه دبه کو میمار لسر کار به او میمار جی دنیا عالم بیده گشت زانه herkes زانه و herkes زانه کو به میماری ev sazî naya vakirin yani civaka aştî û civaka demokratîk bê mimarê xwe saz nabe dibe ku mîmar li vê derê be. Zor spas. Spas xweş wî neherevî. Temaşevanên hêja ji xwe weke ku me destpêkê da ji go Kurdistanî ji bo rojbûna rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan li vir civiyane me ji gelek welatiyan nêrîn girt lê niha hevalek ku 30 sal û 8 mehan di girtîgehê damaye carê yekemîn e ku li Amarayê li xelfetiye tevlî pîrozbahiya rojbûna rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan be ez ê hestê wê bipirsim ka hestekî çawa lê peyda bûye dixwaze çi bêje em ê peyama wê bigirin
پشتی 31 سالان بجن تل دروای و تتولی پیروزباهی و شاهیه که او صادبی وکه هم سیرانه هم جی پیروزباهی که آزادیه تچت خوازی بجی ام حسیت بگرن سپاس کم از و روژه لو همیا پیروز کم راستی وکی گل کرد تو تشتی که می که بی بدل بیان نینه یعنی جوی که ام روزبونا ربر خواه پیروز بکن جی گلک بدل هات داین از به وسیله هوال مصطفی و هوال محسوم جی ببیرتینم راستی جی از باورم هر هوالی که زندان دمایه تقج خورا گوتیه روزی که از درکم ما جهف راجی ذاتم پر گوتیه روزی که از درکم نوروز آمده از روزی که درکم 4 نیسان آمارای لخلفتی پیروز بکم افجی اصل هم 8 آذار منا یکی بو هم نوروز منا یکی بو هم 4 نیسان منا یکی بو هر سی پیک هاتن اره والا پیک هاتن یعنی بیشک عالی ما وکی که گلک حوال جی دبیجن هر تم عالیه که ما که ما لورا ما پر بدل دایا هینا ریبرتیا ما دیلگرتیه اوا عالیه ما کم دکه و ما دکه پوزیسیون رخنه داینه لورا ام دزانم که ام چند نیزی آزادی بن ام اوقاس کار بن ریا آزادی آر ریبرتی خوشی و بکن و دهاس تکیلیا آزادی ریبرتی و آزادی جواکا ما پر به هوا گریدای راده که استراتژیک تا قدر ده هوا گریدایه لی تبلی ویشی یعنی اف هاتنا ما با هف از باور من هان دنوا و حوالا دا دنوا گل دا ایوک من گلکن بلکه ام بهج میرن به 1000 سال ببن ام 30 سال هر کسی بهج میرن ای به 1000 سال ببن همه هستی دحوینن اف هستا همه آنجی یعنی جبر انجام بدل مزن دا ام گیشتن و روژی اف نرخ گل ما اف دیاری گل ما جبوی ما از بجم گل ما گرک ویجی ببینه بپرسم نها گلک کس گلک عالی روزبونا ربر گله کرد ابطلا اوجران وقت تشتکی نبخاندی دبینن دبیجن چه حوجه دکه هونجی وسط فکرین آنجی برسوک تشبوی به هیه بیشک از وسط نفکرم چما لورا وکی مناک ما 1001 دا دست بکر آوای فرمی 1004 و پیدا هاتیه دست بکرن لبل ما بخوا وکی دیلن آزادی مال زندان 1001 دا دست بکر چما بفکر من گل ماجی وکی تکوشین آزادی جی اساستا هلوست همبر کمپلویه یعنی کمپلو خواست که دکسیت ریبرتی در راستی جی هیویا گل کرد تو نبکه از دبیجم پیروز کردن روزبونا ریبرتی اصلا دا رد دا کمپلویه هلوست همبر کمپلویه تی ریبرتی دبیجه جدایک بنا یکی دویمین سیمین جبوی ویجی اگر که ریبرتی من نیم با وکی گل وکی جن یعنی اجی دفکرم سرخو سرما از دبیجم اگر که ریبرتی تنه با براسیش ایرو وکی کرد جی وکی جن جی وکی گل روشلات ناوی جی عمل کبانا امل کدری بانا دولایسیلا یعنی روزبونا ریبرتی پیروز کردن واسه روزبونا کسکی نینه جخوار ریبرتی کسک جنینه یعنی دوی راستی در ریبرتی کسک جنینه صدم که ام آزادی ریبرتی اوقاس ifade دکن گرینگ دبینن ذاتم صدم وایه ریبرتی وکی کسکی نه زندان ده که وکی کسکی لوی دری بمینه یا جی تجرید لسر گرتی بناوی وکی کسکی با آنجی روزبوناوی کسکی با وکی کسکی نه وکی وینا گلی کرد وکی هیویا گلی کرد لوی دری ده نه ریبرتی ما چند نیزی آزادیه به ساتیا گلی کرد نیزی آزادیه آزادیا گلی کرد بخوا اوقاس گنگازه نممکنه نه به مخاطب و پیواجوی وکی ریبرتی هات دیتن اوی هفپار دولت بخوا حکومت بخوا اویا ifade کرن و دپجرینن وکی مخاطب دبینن آر راست جوایا لبل مرف مخاطب پیواجوی دموکراسی پیواجوی جواکا دموکراتیک آوا کرنا و ببینه لبل ریبرتی د پوزیسیون که نکار با تولی پیواجوی ببه نکار با پیشنگتیا و بکه اف نای قبول کرن یعنی نه تشتکی راسته با دری و راستیا نهایه یعنی یک آزادی ریبرتی وکی پیواجوی نخوازن اصلا پیواجوی نخوازن پیواجوی دموکراسی نخوازن دبیجم بله از خوازم و بپرسم او دوان قنجکن زندانه در ناف 4 دیواران دا او خون و خیالات چه بو یعنی
از روزکی درکویم هرم پیروزباهی چاره نیسانی هرم نوروزی هرم هشته آداره کو دست پیکن بهاره نه اوانا حمیان چه خیالك بترى وصا تشدبو او خيالا كنت تذكر تديت انجي اتخوازن تهنيك قالا وي بيرانين وي خيالا كنت الزندان تفكري Yani belki dema merv zindanê pênase dike rastiya zindanê herî girîng ya da herî bişewat zindan tiştekî derî mirov bûne rastî. Derî civakî bûne. İnsan heyîneke civakî ye, lê zindan insan ji civaka wî qut dike. Belkî meriv li di wê derê de bi hevalê xwe re, bi vîna xwe, bi hêviyê xwe, bi baweriyê xwe meriv teqe jiyanekê ava dike hele bi taybetî yê wekî me ku em dizanin ku li derva hevalê me berxwe didin, gelê me tekoşîn dike tişt de dihêle ku meriv 30 salî berxwe bide we. Lê belê ev xeyala ku meriv bi gelê xwe re rojên taybet wekî Newrozê, wekî heştê Adarê, wekî çarê Nîsanê pîroz bike ev xeyaleke ji nû ve vejînê û hatina dinê rastî jî ji bo min bixwe jî wisa ye. İnsan heyîneke civakî ye. İnsan bi civaka xwe heye, İnsan bi civaka xwe azad e, vîne, watedar e. Ez jî wisa xwe îro hîs dikim. Bêşik hevalê me niha di zindanê de pirin, êkî înfazê wan hatine şewtandin, yekî müebeta giran li wan hatiye birîn, mercê hevala gelekî giranin. Hatta bi fikra min rastî jî polîtîkeke taybet vê mijarê de ser zindanê tê meşandin. Yani awayê ku işte sen wekî ku li derva pêvajo heye zindan jî tê xeniqandin. Ez di ferqê de me û ez bawerim ku herkes hemî hevalê wek me jî di ferqa vê rastiyê dane wa hevalana em bendêne ku serî da rêbertiya me û piştre jî hemî hevalê me di zamanekî herî Kurd da bi awayekî azad tevlî mebin û li ba mebin em ê vê çaxê bi rastî xwe azad hîs bikin. تجي بشتي صالين دو دريش لزندان ماي وتهاتي تبلي في بيروز باهي بوي توسا دبيجي توسا بناساتكي ام توازن هسته تجهيم بمن ارمانجا تبليبونا تبي بيروز باهي تشيه دسری ده ام روزبنا سر کپو پیروز دکن یا گله مهرجی همو مرواتی رجی براستی جی کلنجنی که پر مزون بوی جبومه çünkü ev sağlam benim zindan ede hemu xayalen me ve roje em serkatira piroz bikin le em iro hatına vedere rojmana serkati piroz dikin o hemu hevu bavariya me ku ve tevlubuna xara ji magot em serkati binin ve qade em biverengi bi serkatira piroz bikin bu ve armanca em hatına vedere دوی مناسبت راجع کسان که تبلو بنا راجع از روزبنا وانج پیروز دیکن خبرت خوش